زانی کە سەرپەرشتی ئەو ناوایانە کرد ئەوانیش ئەو ناویان چۆڵ کردووە لەناو ئەم دوو گەڕەکەیە کە دانیشتوانەکەی سەر و 450,000 کەسە بێ توانیویانە هێزێکی ئەمنی هێزێکی ئاسایش دروست بکەن و خۆیان ئەو ناوچەیە بەڕێوە بن دوێنێ چەندین دیل ئاڵوگۆڕیان پێکرا کە ژماریان لە 250 کەسە بوون کە ئاڵوگۆڕی دیلبەدیلیان پێکرا و چل کوژراوی تەرمی هێزەکانی سووریا هەسەدە ڕادستی حکوومەتی کردن ئەمانە کۆمەڵی قسە و گفتوگۆی زیاترەکەی بزانین بارودۆخی ئەو دوو گەڕەکە لە ئێستا لە حەلەب چۆنە ئەو هێزەی کە ئەو ناوچەیە بەڕێوە بە بەدەستکیەوەی ئەو ئەنجومەنەکێن و ئەو ڕێکەوتنە چواردە خاڵیە چییە کە لە سووریا و لە حەلەب کراوە قسە و گفتوگۆی زیاترەکەین لەگەڵ بەڕێز نووری شێخ هاوسەرۆکی گەڕێکی شێخ مەخسوود و ئەشرەفیە کە ڕاستەوخۆ لە حەلەبەوە لە سووریا لەگەڵمانە بێ کاک نووری شێخۆ سڵاوە لێبێت و بانیت باش ئەمە یەکەم پرسیار بۆ دەست پێ بکەم لە ئێستا بارودۆخ لەو دوو گەڕەکە و لەو ناوچەیە چۆنە؟ ڕێز بوویوەژی لۆقانە کورد سەرچی و گەلێمە هەرێمی کوردستانێکی سپاس بۆتە دەمەکە لەناو شامێ نەها و ڕێوەبریە سەر پێنگاوێکی هەردیتنا چی بوو پشتی دەسەڵاتداریە ئەسەر وەرێ ji ber wê jî rojeveke ne tişirê de çê bû ji ber wê rojevê jî em ên xwe hinek gewranê jî derhistotê na demeke hevdîtinê çêbûne navberî General Mazlûm Abdî û Seyid Şera da hedî li ser nuqtena hinekî em ên peymanek berkirin ev peyman lê em bên Sûriyeyê giştî da oraya giştî dünyayê jî bandorkê wê hinek erênî bû em bên wek hêzek wek em bên rêyê di girtî vekirin naz wê jî piştî wê jî em bên pêngavînayê duyemîn çêbû evî ser rastî Helebê wek hevdîtinekî di navbera temsîlciyê serokê Sûriyeyê demê û em ê rêveberiya meclisa medenî yan jî meclisa giştî du tafan Şêx Mesûd û Eşrefî em jî hikûmet du mehne berxwe didê du mehne bi hevdîtin çê dibin di va du mehne da em nexwastan bigrin encamekî tabi zanê ev jî em giştin encamekî û me bi rayê giştî ra jî kar vekir ew hevdîtinê çêbûne em bên lêtir li ser çardeh xwalan em bên nokta nîqaş û em bên gotûbêj û guftûgû çêbûn di wê de ev çardeh noktana hinekî jî lê hikûmetî Şamê de hat qebîl kirin û wek rêveberiya Xweser jî em ê zanê li Şêx Mesûd û Eşrefî de jî di wê de em ên Irgisrar em ên îsrar bû ji ber Şêx Mesûd û Eşrefî du taqin ji taqê Helebê em bên nişteceyê wan serî heştê Kurd e em bên di wê noxteyê de me goft ev hevdîtinan heqa encamê wê hinekî zanê baş bê ew encamna jî çardeh noqte bîn ew çardeh noqteyan ji raganiya da hat dayîn em bên ez dikarim terkîz bikim noqtekî hikûmetê Şamê erênî wê li ser Şêx Mesûd û Eşrefî Kulanê ji Kulanê Helebê lê serî heştê wan Kurd e û di wê de jî şertûmerc yan jî xusûsiyet em bên Şêx Mesûd û Eşrefî wek qebîlkirinekê çêbû yek ji wan karim noxtana ve bikim yanê noxtana bêjin em bên dêrî îdare rêveberiyê de wek xuma dêrî perwerdayî de wek xuma sê dêrî saziyê de heye ê mujtema medenî em ên civaka sivîl em ên wek xuma êra parastinê hundirîn wek xuma ev jî wek ihtirafekê ye wek em ên gavekî ji boî me û ji boî Sûriyê giştî gavekî baş bû yanê Şêx Mesûd û Eşrefî ew xusûsiyetê hey kartê re jiyan dikin serî heştê
ئەو قبول بوو سەرێژی هەیوان بەڵێ کاگوورشە خۆ ببوورە لێرە داڕادەکەم دەبێ ئەو بپرسم ئەمە لە چارچێ و ڕێکەوتنی نێوان مەزلوم عەبدی و هەروە ئەحمەد شەرعدا یاخود دەتوانین بڵین ئەمە هەنگاونانە بۆ ڕێکەوتنە گەورەکە؟ سووریا حاجەتێ هەم دیتنین گەورە ڕۆژانە سوورێ گەر وان بخوازن سووریێ vê pirsgirêkê mezin ê ber wandabînê diçe em divê rojane guftûgoha bikin. Hev jî pêkavojê ez bawer dikim zanê hevdîtinên dinê jî çêbin li ser xulekên din jî em bên zaneyê xweş bibin. Tevê ev ji vê ême hevdîtinê li Helebê çêbû yek ji temsîlciyê em bin Selûk Şerabî yani temsîlciyê wan derêbû. Eğitimci bandı bu tesiri ve hevdîtinê birêz şer'a û em bên birêz Cenab-ı Mezlûm Abdî da çêbû wê hinek aramî hinek nirîn derxist hinek aramî derî fikir da derî em ên ew da derxist bû dêge manê wê çi ye yani em kanin çiqas di pirsgirêka da ciyan bikin ji tî li hemer hev qasa jî em kanin li ser tala jî bibînin û em pirsgirêkê xwe li ser tawlekê em pêşkêş bikin û li ser wê guftûgo bikin û çare jê bikin. Lê em dixwazin yani Sûriyê di vê demê de rêvebirinî wê yekî zehmetî wê heye tevê em ser wê jî kar bikin. Em wek Sûriyekî ne navendî bê Sûriyekî federal bibe em bên wek başûr mînaka ez dibêjim em bên di Sûriye ji rengekî li neyê rêvebirin. Em ê heqa hikûmetê Sûriyeyê perrengî bin. Em ê PKK'yê hene. Em ê rengî gelekî xweşik û Sûriyeyê de heye. Em ê wek mozayîkekî ye wek mozayîkekî em ê zanê Sûriyê lewheke ber wê jî em wê lewhê reş nekin wê lewhê tam ji wêra nekin em hacetê hevdîtina ne em hacetê însanê aqildarin em însanê hacetê ê kanibê pêşarojê ê Sûriyê ji vê pirsgirêkê xilas bike Sûriyekî aram Sûriyekî ji bo Sûreliyan Sûriyekî pêkhateyê wê rengê wê li nav gelê jîhanê de jî em kanibin Sûriyê me 14 sal bedelê wê herî mezin da kuştin koçberî girtin dest dirêj kirin ser mal û mil li ser nivîsê kuştin şerikî navxwî bû yani rastî jî eger em kanibin pêşî vê bigirin em divê de İsraîl ne em divê de Hodî mevde yani em ê Sûriyê nê dibin ber parçebînê jî here em nê li Sûriyê ber tek rengî jî here. Em Sûriyekî dixwazin Sûriyekî giştî Sûriyeyê temsîl bike û hiqûqê jin dereceyê yekemîn yani tedî rengê niha heye jin tê niye yani jinek heye ev jî zanê tam wek zilamekî wek solda yani difkirê ber wê jî em nikane jina jî temsîl bike. Sûriye mecbûr e yani mecbûr e gel dixwaze rêvebirtiyê xwe sağlam bike baş bike dîtinê li tevayî pêkhateyê re bike elbet tesîrê hevdîtinê Mezlûm Abdî û em bên Seyed Şah jî bandûrek bên Helebê çêbû û 14 xwaricî jî encamê wê bû. بەڵێ کاک نووری شێخۆ ئەو سەرۆکاتی کە لەو دوو گەڕەکە دروست بوون کە جەنابیشت هاوسەرۆکی ئەو گەڕەکی شێخ مەقسوود و ئەشرەفیەی تەنها لە کوردەکان پێک هاتوو یاخود نەتەوەکانی تریشی تایە. شێخ مەقسوود ژمارە wê 500,000 însan tê de jiyan dike Şêx Maqsûd sedî 20 em ên Erebin Ermenî ne Mesîhiyan em ên Türkmen in di hundirê Şêx Maqsûdê de ê medenî em ên hemû reng hene hemû reng hene Ereb jî tê hene di nav karûbar de ne Türkmen jî hene Xristiyan کاک نووری ئەو ئەنجومەنەی کە دروست کراوە بۆ بەڕێوەبردننی شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە ئەنجومەنەکە لەکێ پێک هاتووە ئێستا جەنابەت باست لەوە کرد کە ئەم سەرۆکایەتیە لە هەم عەرەبی تایە هەم تورکمانیشی تایە ئەی ئەنجومەنی بەڕێوەبردننی ئەو دوو گەڕەکە لەکێ پێک هاتووە باش ناس نکرد قوربان ببوورە ئەگەر تۆ گوێت لە دەنگی من بێ کاک نووری ئێمە باسی ئەوەمان کرد کە سەرۆکیەکێ سەرۆکایەتیەکەیە کە
گەڕەکەکانی شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە بەڕێوە ئەبن لەگەڵەوەشە ئەنجومەنێک دروست کراوە وەکو لایەنی ئەمنی بۆ ئاسایش و ئەمنیەتی ئەو گەڕەکانە لەناو ئەنجومەنەکەیە نەتەوەی عەرەب و تورکمانەوانش بوونی هەیە خودت تەنها هەر کوردن عرب تركمان آسور سوريان جماعة خريستيان من أول إكنيك هنا من يزيدي هنا من زمان مسلمان هنا الشيعة هنا من بشيء أوجه شما أشرف وقت لو حكي سوريا ميناكا من حمو كاس جواب تعرض هنا وقت بكاتي هنا أو جيزالي خدي مسؤوليات كي أخلاقينا دناك خواتنا يجي كبرنا وجبال بس سيستمي با سيستمي خود سريع تنقلي و پاراستنی که بسینیم بکن او جواکه چه مقصود همو کس باوری خود ببیره ببری به انجمانه تینه و پشتگیری دیده به انجمانه و سر به اساسیجی ببرن به ترتیب چهره به از خواستم نقطه که نه جبو دادید هیزمه هندرین همین آسایش هندرین پاراستنی آسایش هندرین تابعی هاوشی همو پیکات سازی دستگاهی و همو پیکاتی تیانه همین هر کس برای کودکی خود این زن نویر ببرید و جگرتی و کاروباری خود دیده نشده. باشە کاک نووری تا چەند خەڵکی ناوچەکە بەم بابەتەوە پابەندن یاخود تا چەند پێیان خۆش و هەماهەنگن لەگەڵیان کاک نووری مەبەستم لەوە بوو ئایا خەڵکی ناوچەکە تا چەند پابەندن بەم بڕیارەوە تا چەند پێیان خۆشە لەگەڵیان هەماهەنگن دەبێتمە باش هەرگیدان کێمە زێدا کێمە والحاصل زەنە هەرحال ئەژی هندی بازم بێت چییە نەزانم والحاصل شێخ مەقسوود از حازم ئەمە يعني برسيكي يعني تيزاني حمون اختيان بدم بله شيخ مقصود 14 سالن بر 14 سالن اما همو کسی پیکاتل هم بلده المازن دارن جبو پراستی تا شیخ مقصود به دهان عرب شهیدانه بریدارانه به صدان کرد شهید و بریدارانه خریستیان هنه اول شیخ مقصود رحه کی آزادی نفس گرتنه جبو همو پیکاته دو مینا که تبایی سوره واه ندی شیخ مقصود جشتر که سوی داره هم بزنه دناف چراکی ها که خب پاراستنه داره ایدن شیخ مقصود و اشرفی ام پیکاته هنه یکسر هفگرتن امین پشتگیری همو پیکاته جبوی هف جبو آرامی که جیان بکه مادون و تأثیری بید همو باجر بریه باشە کاک نووری باست لە ئارامی کرد کەواتە تەئسیرات و کاریگەری ئەمە چییە لەسەر سووریا بەگشتی و هەروە عێراق بە تایبەتی ناز چ درێژم ئەبێژم مرۆڤ دەندر دەوڵەتە بەڵێ یاجی دکوژان دەبێ مرۆڤ ببێ دادی هنکی ظلمتی که مثلا چه بیه عمره همه 100 ساله نه یعنی 100 سال دن ام بدن پیشه خود 100 سال دن ام بدلی بدن 100 سال دن ام کشتن این کار رو در باز بدن تأثیری شیخ مقصود و جیانه هم بش شیخ مقصود داده چه کرن یعنی جد باکور و مشکلاتی سوریه داده چه کرن و همون باندوری خود سر دولت داده کریه نه انسان چه باکان باورشیان که اولا قریب آمده ده که فرنگ تنه و یاج عرب ام بنزانه سلاورش بوی گله عرب یعنی از این شش نفهم کردن یعنی سوریه ده عرب کرده آسور سوریان کردانه ترکمنه چچنه نه دلیل تشکیل دولت چه بیه یعنی ام بین آواکنه دولت دستوری و چه بیه گلام تمثیل نکه نه دستور دادی نجد حکومتی داد اجبار میشی ام نه چراکی که مزن داره ام به شوازه مبرنی شیخ مقصود و اشرفی بکن میناکا حلب بکن میناکا تبایی سوریه و شام بکن عراق گشتیجی جبرگ جیانه
هەو پەلی ژیانێکی بڕۆمەت بدێ ئینسان باش ئێدن ئینسان ژیانە مرۆڤ تێک ببێ ئێگەڵەن تێک ببێ یانێ ناومەژی 100 سال بەدەلی وێداییە نابێگەن 100 سال دژی هین زانێ بکەن قوربانە بێت فکرێ ئەمن قبیل نەکردنێ یانژی ئەحساء یان إخصاء يعني من زانه رنگ گیتره در کرده بوده ناز حافظه نکرد لسر جمهوری عربی سوریه بخود جمهوری سوریه وقتی بدم امین دانه ام استراتژی بانادن دو ام دولت کی اوتوریتر دسپوت یعنی امین مرکزی نابندی افغانستان گلم تجربه 5 سال مالباته اسد بیمینا که فرماسن بکنی افغانات برای باش املاتا زنه برای دا کو برای دا شرکی نافخویی انجام که دن نخوازه در بس مش بالا کاک نوری ژمارەی دیلی وە چەنە یعنی ئەو دیلەی کە دوێنێ باس کرا 250 دیل ئاڵوگۆڕیان پێکرا ینی هەم لە هێزەکانی هەسەدا هەم لە حکوومەت وە چل تەرمی کوژراوانی حکوومەتی سووریاش ڕادەست کرایەوە ژمارەی دیلەکان باسەکرێت کە ژمارەیان لەو ژمارەیە زیاترە گەلێک زێدەترە ینی ژمارەی دیلەوە ئەو ژمارانە هیچ زانیاری کرد لە دیلەکان چەندە کاک نوری يعني ام نعم مثلا همون دولت اروجلاتان ناوین و حاجت ربابری که خسر يعني حاجت دموکراسی نه و حاجت قبول کردنی در همون قبول کردنی زنه کسایتن دنده یعنی جیگره دنده حاجلاتان ناوین دار شیانده که ام نعمدن زنه 100 سازن وانده بکن ام نعمدن شرکی نافخویش ام بنزنه البته ام سیستم ربابری خسر او قبول کردن خسری یا شیعه مقصود و اشرفیه همون قاندور ارینی بده در دوران و از باورد که میناک جبو عراقی جی و جبو ام بین شامه جی دناب گلد آرامی که راحتی که امین گلد به اف سیستم که باشه هر کس به هوا شیان دکه هر کس به هوا داده سینه هر کس هفته قبول دکه ام جی سر به ام قناعی بلکه اینه که قطبی به از جار کدن بیجم ام دولت که نابندی نخواهد ام دولت که یک رنگی نخواهد ام دولت که فدرال دخواهد در دور قبیل بگه پیکاتر قبیل بگه دو در ریبریتی ویده چه بگره مسیره خود ام بیزانه مسیره خود بپارزه مسیره خود دیار بگه یعنی این در جبا که در قبیل کرده به پروژه ام سروی اساسی يعني ام دناف گفتگوها دادن دناف حوارات دادن ام جبو سوریه جلوه ازمه جلوه تبلوی جلوه تاریخیه هم ببن او که اساسی سکتور که کاک نوری هێزن هەسەدا کە دوێنێ ئەو ناوەی چۆڵ کرد ینی لە شێخ مەخسوود و ئەشرەفیە ڕۆشتن حکوومەتی سووریا لێ بوونی ماوەیە ئەوانش ئەو ناوچەیان بەجێهێشتووە و تەواوەتی ئەمنیەتی ئەو ناوچەیە بە تەواوەتی لەژێر دەسەڵاتی ئەنجومەنی گەڕەکەکانی شێخ مەخسوود و ئەشرەفیە ئێستا ناتالی ده پیمان دا یک اهم هزه لشکری شیخ مقصود و اشرفی همین بر باکر رجلاتی سوریه بدن دوور دا همین پیمانی چه بیجی همین گفتگویات چه کرن دادی هنگ خصوصیتی شیخ مقصود را قبیل کرن وقت پیکاته و کرد سدی حشته را قبیل کرن وقت سازی و دزگاه مدنی وقت آبوری ناو داشی هزای پاراستنا هندری نه اوجی آسایشه پاراستنا گل در شیخ مقصود و اشرفی دا و ترسیاتی و یکمین همین آسایشی و پارزه دو جبو در دوری شیخ مقصود و اشرفی جی ارشد انسان نخیر خواست یا جی رخوانی نخیر خواست یا جی گروپ چطو و امروزانه آنسری امروزانه رهبران واری پارسن اب ارک حکومت شامی گرد سال خواد دبیگه
ام بین خصوصیتی گلی وری پارستن و دولت شامیجی حکومت شامیجی به گلی جی ایرشان بپارزه یعنی از به شده بیتم ام سیطره همون سیطره زنه ایلدن سروری آسایش داره جده ام بین زنه دنیا باشه داره کتبینی ریه و داره ام بین ایوانشی زنه دست خوش سپاس بۆ تۆ سپاس